Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka Assistant Commissioner Food and Safety Jongki East Khasi Hills District ka kong DBS Mukim haka arpulai terik unai wing arajar arpo kala ajing hikai ya kinong shok do bat ye kinong de do kibadai napok kasnong umlingka barok kawai kumno bakin boot ye kindon balabu bat bakin long hakajo kapor kibale khoi le suba habaki de ya kado bat bakin boot ru ya kindon bala perking hakum gane kapor baka jingpang corona kadang sapriang hakajalla barok kawai. Hakani ka jing ai jing hikai bala penlong hapo ka community hall jong kasnong la sakhilang ru da urang ba snong kasnong umlingka uba trikilak lakiang bat kiwei Ka plastik kala pensau katak atah yaga kot kakhia jini ya kot kakhia jini merat kumleng bat ya juga jini ya jong kamariam saudong sau kunjung mau ibi kanong ka iki ka pangmen bang yugi ki masih dan ki masih ki ba wat bagi yang bagi bang mereka plastik. Naman kimla ko tungi kamla syuban dilihat kapal alam sedang ke plastik. Dia lebih po yang ke masih ke plastik kala alam sedikit ka ko masih. Tiga ni nabang kapama ka tata ba ko mansa. Dan nanta dia unjur mong ipikini ki plastik ki kita ki ko snap kin ng pocho. Padahal kami jangan kenta, kami umpil la kita di dalam plastik particles. Kabangiyo lemban ka ba. Mo ni ki jingbang di ba niyo ay ki plastik particles. Kasi lagi jingsong jadi jimbang, naga jingsong do, ka jingsong jor bat kiwe mengilakkan sultan. Pasuk ban ko mulai sayo, kinong dia kila ay ka plastik la rabe, iki nang perkat. Dan ring la ni ban ship na ko ay kasedja ba ka jumpa jikya. Kadi ka ba hakitang ba ka responsibility jong kiwe. Yala di kunjung yaki para mo. Don't allow friends to sit with you idly in the shop. Nasa lakon pun siya nga, ba lesing kinong sambukan lang takwe. Tenri, namin sige pa dia ba kiparno kaya doon ba customer doon. Kilayawan niya siyang kain, ito hadukan. Kadi ko po, talong kadi ko po, kabag yung may bandun siya, may naman niya siyang kain hadukan. Lanakin doon kampung doon dyan. Kumot ba, hindi kiparno kaya naman siyang kain hadukan. Lalaki ko, siyang kain, kinuman siyang kain, kasi mo pilat, kasi siya, siya. Each meat shop has to have a proper name. Nanda, next. And signposts to be hung along with FSSAI license number. Lakmilati bakaway kadukan marbang mardi. Kadiban doon yaga signboard kakerteng ka magpakajaman ka. Kalaman mo ko naman kakerteng ka maghibo. Tama ka din ang kadukan. Ba't nang ka, hinsna yung signboard yung kadukan jumpi. Ba't po, kandiya kadiban po license number naka fasad. Di baru aki nong di marba mardi kini banduan dan mereka license ban di marba. Not having FSSAI license for your shop means it is illegal as per law and it is punishable under section 63 of the Act with an imprisonment of 6 months and a fine up to 5 lakh rupees. Lalu kita kedukan marbang jumpi, berfirm semula register ika, baka Food Safety Authority, kemudian kani kalong kebabian, baka jingpin citong kalong ba pinhaman syong riu na hajian, bananta baka fine kabalaman pacen kasangka kita. Dia kawan ni bantu snowipi, ya kata ba hindi manu iwi nabi banong banhaman ni syong jil tang nakabanta jong kata. Kadai ka mapidai banle, kadai ka nakabenta, kajing biang hi jongpi. Benta kibun hagi nong dedo, kibun hagi ba kiba dedo, kiba dan kiba salan cem Mizoram, kiba salan Jawa, kiba salan Chui, kiwan cakap kiopin sa benda. Benda batin siu eka do, jini kibri kilak rentiya namar ba ngim don jaga license number. Di haka percaya baru kui, kebakan tu kui dari India baru kui. Lakan nong sekan dengan luar izong kunjung baru kita mengakai FSSAI license. Dan kecimbang dan juga ya FSSAI license. Kemudian tim tip
ya ke iga kaan ke kanun pim tip iki ga jingkot ke jing suba pim sim kya ya ko ke kya jong ga ilang sala ikani ka dong ka badon kam di bana play ka ni kalong ka besuk kam dei sadia ka ba e bat kam dei sadia ka baju ong ong ikhen buat ke dia mencam jangi ke dia ngatuan kani ka ni ka khajna nrengong ipi ba kani kam dei ka khajna imdan ta ka khajna hanong guru nrengani ka dei ka license fee ke ba pihak pensif jaga sorgan dan bawa sorgan dan IP kan license ke ba pihak ban khayi ban khatri ha kan dia jongga bukan do dan ni aga do coba do yang jami indom ketemu long inha pada hasil ke jami kenapa lo kita lo pe rumah postek tek nak yang jami rumah postek nantu bagi postek tek tek kadang kala ada ke musuh musuh jumur rami redang ada pada ketemu masuk ke klante ni kalau nomor ba long ni nomor dua dan mereka ketemu kan apa ke jami kalau ni yang ngatarai kemudian itu kecilnya nak kebentar menjadi banyak kecil mah bagi dia terikat kemudian bantuan kerjakan pun ngatarai kemudian bentar ke apa bantuan kecil lah kemudian kecil kamu pada jongan pada ke toilet dan dari ngopi bang kata kayak ada kecil start joki kilo pondok baru banyak yang jemut dapat juga jemut banyak boy kata banyak senai ringkat kecil ringkat jong bagi ramba nama dong isnam banyak ringkat ini bagi berdua batang kita naga yang jangan hakan pun kepuan dan ismo bagi orang don kami nama don ringkat ngakuat ngambil itu kan kecil ketat yang jangan banyak don ringkat banyak yang ringkat ini jadi siam jadi jadi mereka nak mengulas don kami ngakuat don karena tenang bagi yang jadi ngakuat dia akan ni kebedai bagi nong dia doa ngilayu aban ai jingi kai kina du kebedai bat ke khot ke suba ke hygiene ke personal hygiene dan ke hygiene jong ke dukan ke jongki nang ta ke jing khot ke jing suba jong ke dukan dia doa ke mariang ke saudong saukun ke bah ke baki kidon nang taru ngilayu aban ai ke jingi kai ha kebedai bat ke jing le khot ya ki ya la kamet ke pan banyo ya ki medical certificate ki biang ban pensisa ya la dia baki de ki bri ki bakot ki bakia ban dia doa tenang ta perlu ngilai ya ki kumno bakin snai ki dukan bakin penbha pen internet pen khot ban suk ka pen khot pen subai ki dukan tenang ta pada kumno bakin wan ra ki doa ki ke na ka caka ka baki odo asa ka ya dukan ke jongki ka bangilaban ong ka transporting tenang ta kum ki eki kali ki bab ki pendon kaman ot banwan rai ke do asyik dukan do joki but menta ku mengitip hi bakadika kadika por ka bangidang yele thma ya uni corona virus ma keleng saudong ti kum no bagi nong de do ro ki don ka benta ka bakraw ha ka bakin yara ban maintain ya ga protocol ka be dei but ban pen kiar ya uni jingpang katakan long kumba ke sorkar kala bu igini ki protokol kalong ka physical distance jongkin nong wan tiet wan pen nang ta ka baar bakin wan deng bakin deng ye ki mas nakaliang jongin nong dir ukin deng ye ki mas nakaliang jongin nong tiet ukin hampan pong ye ki mas lani no mask no meat business dan nang ta pa dia bat bakin sanitize ya laki jongki ki jongki ha ka baki oddo odke baki sim ki lum pisa kumjuru bakin bu yaki sanitizer nak bentakin nong thiet do ba baki wan ban thiet do akin sanitize ki kti kin sa shim bakin si ki pisa ki pilan jongki banang ta kumno bakin ya tre rengkat iwe bat iwe pan bangin wan ra ya ka khot ka suba ba ka nak benta ka jingkot ka jingkhia jong kin nong bam nong di hi baro kinong di do ke kalong baro khai kentup na du ka do mesi ka do blang ka do siar ka do snyang ka do kha baro ke jai do Kong ngai kuplay shwa ya ka department jaka food and safety kamtam ki kong mukim balong assistant commissioner jaka food and safety ibla wan aji kai yangi mtak singi ngeyo shibun ki jing kai nai bakumno bangin ai bangin serve ki customer ki jongi hak ta ka kom long ka bokut ka basuba bai hab kum ka juk Ki gawi nagaliang jong sinong hi kala sim khia ni kam mar ka de kam ka ba
ngala nong kani koi ko kong san tam ha bai de ber ka jing bang jo ki breu ya kani ka do kham tam ka do masi ka do siang ki do siar ki do kha ki breu wa ki ba ma je breu jo ki tik shnong jo ki dik la he la yar tik dong de do ni ru ko bro me ki kia habaka shnong he makiru ki la kwa he business ki kendri banon ra igni ki jing ba bro tena kalian jo ba shnong executive committee jo ba shnong kala pan bai ka ni ka program lang mat I kong babun mukim di assistant commissioner of food and safety government of Megalia tinggal la ban long ni ka ni program tarsi tingi kwa ma baro ki nong di do ma ki bati ki do masi do siang do siar do kha kin but thik pathik ki ain jok sarkar kanang ba ki nong bam kinong thiet kinong pet ka bade ka jingbam ka ba rong se komet pha chung kan long hygienic kan long ba ha ka e makir se kin nang abadam hi ka jingba ka jingle phut kinong thiet kinong bam ru ka ma kisku tanat ban thiet ka nu jingbam kham tam e ka do gi jai bare chung gi bam ha tina ka liang jong ka bosnong ka kan karpa sa sisien ya ki baro ki ni nong ado ki nong dido makin buat nanti ini jeng tha kham tam en naga liang juga department food and safety liang juga dor basnong hi kai I ba ka kalai I le se ho ya ke jing beteng ya ke ni ka kam hadu menta bakila sedang mun sangi I ba nak liang juga bar dor basnong nam I ba ka long ka ba khoi ka suba ko mu de ka kham tam e ka do tina ka nak liang juga dor basnong te ka mon nang ila pun bai ya ke ni ka kam ko mu dei lang ba di department te kemot ki kwa hi ba ki dong di do ki le phai ni kam